Dumelang bahaeso le amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho mona ho SABC 2 le ho DTT. Moifo o entse o tla la seatla mme re qala ka dihlooho tsa tsona. Father, if it is your will, take this cup away from me. Molekgotla wa Aljama Kabelo Gwamanda o kgethile ba meyara e motjha wa masepala wa Johannesburg. Apparently the undertaking went out the window, so the whole extradition process will be revisited and re-engaged. Botjhotjhisi bo beile letsatsi la nyewe ya tendara ya dimilione tsa diranta ya ho tloswa mahulelo a asbestos provinseng ya Free State. It's a special occasion, not only for us as players, but for everyone in the country, you know. And we're looking forward to make things happen. Dipapading, Kaizer Chiefs e tlo amoela Orlando Pirates papading ya sekamagaolakgang a mohope wa Nedbank Kosane. Moeredi Thakgola Semmuso ka ditaba tse re molekgotla wa Aljama Kabelo Gwamanda o kgethile ba meyara e motjha wa masepala wa Johannesburg. Gwamanda o fumane palo e hodimo ya divoutu tse 139 a latelwe ke mphophalatsi wa DA ka tse 68 ha Funzi Ngubeni wa Action SA a fumane tse 59. Ha e sa le masepala ona o hloka meyara ka mora ho itukolla meyara wa mehleng Thapelo Ahmed eo e neng e le setho sa Aljama le yena. Kabelo Gwamanda o fumane tshehetso ya ANC, EFF le mekga e meng e menyane. Molaodi wa dipuisano e leng Colin Makhubele o ile a phatlalatsa sephetho ka mora tsamaiso e nkileng nako e telele. Meyara enwa e motjha ya sa tswa kgethwa o boletse hore ntlha e ka sehloohong eo a tlo tsepamisetsa maikutlo ke ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso ho baahi ba Johannesburg. Ore tsamaisong ya hae ba ikemiseditse ho sebedisana le mekga yohle e teng lekgotleng la ketso ya melao. O tswetse pele ho hlalosa hore o ntse a tlo sebetsa le ditho tsohle tsa komiti ya meyara tsa tsamaiso e fetileng. DA Johannesburg e re swabisitswe ke ho putlama tshebedisano ya bona ya nako e fetileng e bakileng hore Gwamanda a kgethwe ka jeno ho ba meyara wa masepala wa Johannesburg. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re diphetho tseo e sa leng di lebellwa ka thasello e kgolo lekaleng la bophelo di motjheng ka parlamente e le mathuleng a ho ngangisana ka sehlomathiso sa molao wa insurance ya naha ya kalafo e leng NHI. Mopresidente o buile sena sebokeng sa bobedi sa mopresidente sa tekolo ya kalafo se bileng Boksburg. The aim furthermore is to promote health equity and to actively reduce health disparities by providing essential health services to all individuals, regardless of their socio-economic status or geographic location. I don't think there's a disagreement with the private sector around universal healthcare coverage. There may be disagreement with the way the universal healthcare coverage is being implemented or the final structure of it. But I think the journey towards universal healthcare coverage, actually all of us are in agreement on. Botjhotjhisi bo beile letsatsi la nyewe ya tendara ya dimilione tsa diranta ya ho tloswa ha mahulelo a asbestos Free State ka mora hore nyewe ena e busetswe morao ka makgetlo ho tloha ka selemo sa 2021. Botjhotjhisi bo re bo tla boela boetsa kopo ya ho lata morwadi Tjholota eo e leng e mong wa baqosuwa eo ha jwale a leng United States empa sena se keke sa sitisa nyewe ho tswela pele. So apparently the undertaking went out the window, so the whole extradition process will be revisited and re-engaged hereafter. So she's not in South Africa yet. But as I indicated previously to the Judge President, whether we have her or not, by the time this matter goes to trial, will be no bar. We will carry on if she's not available at that time, we will proceed without her. Baqosuwa ba kenyeletsa mongodi wa mehleng wa ANC S Magashule, rakgwebo Edwin Sodi, letona la mehleng la phumantsho ya matlo Freistata Olimla Mleli haraba bang. E mong ke mosebeletsi wa lefapha la phumantsho ya matlo provinceng Mahlomola Matlakala. A whole malady seek the services of other legal practitioner malady. But malady
it will take me approximately 2 to 3 weeks to get approval for getting another legal representative, my lady. Ho ntshitswe lengolo la taelo ya hore ho tshwarwe moemedi wa Diamond Hill Trading ka mora hore a hlolehe ho iponahatsa kgotla fela o tla tlameha hore a iponahatse kgotla ka kgwedi ena e tla be hlola matsatsi a 19. Mohlophulli wa tsa molao o re nyewe ena e ka nna ya nka nako e telele. Ba bangata haholo jwale ho batla ho petepetetsane empa ke na le kgolo le ke na le kgodiseho ya hore ka fela ha bona ba tla be ba le ready ha trial e qala next year ka April. Nyewe ena e khutliseditswe morao ho fihlela ka kgwedi ya Mmesa selemong se tlang ha e hlola matsatsi a 15 ho fihlela ka kgwedi ya Phupjane. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Ho sa le jwalo mongodi e moholo wa mehleng wa ANC ya kginnwe nakwana mogeng e leng Ace Magashule o re o ile a thaothwa hore a themoga o motjha wa dipolotiki. Hona le ditlaleho tse reng dikamano di tukeile pakeng tsa Magashule le mopresidente wa mehleng Jacob Zuma. Magashule ya qoswang ka bobodu boqhekanyetsi le ho fumana tjhelete ka bolotsana e bile a pata mehlodi ya yona o latotse bosehla ditlaleho tsa ho thea mokga o motjha wa dipolotiki. Well, ba bangata batho ba ngaporochitseng mmoho le ba teng mona ba ntse ba re mokgatlo jwale ke itse nna ke motho wa mamelang setjhaba ha ke itaele ha ke tsamaise ha ke motho wa di-position ke motho wa mokgatlo o bitswang areta bane areta re thea e theilwe ke bokhalni ha se ba re ke NPO ka ba support ka sona sepheo sa hore highly NPO ke a support. Moahi wa lebatowa la Fezile Dabi Paris eo e leng lehae la Magashule o re jwale ke nako ya hore Magashule a thee mokga wa hae wa dipolotiki. Ke nna e mong wa pele a mo aprochang hore ntate Magashule enough is enough ka ra ANC hobane monna eno a ngwe tenya ya re senyeletseng ho sebetsa dintho tse re tlameha hore be di fona ke setjhaba ha di etse hona le hore a di etse yena hana yo jolo tshwere ka tšhelete tsa bophalaphala ha arabe. ANC e kana ya rahlelwa ke vote ya Magashule. Ha ke thaeselle go ba moetapele hobane moetapele ha ipei nna ha ke moetapele ya labalabelang ditulo ke community leader ke moetapele wa setjhaba. Batshehetsi ba Magashule komiting ya nna ya phethahatso ya ANC ba mo hlokomedisitse hore a kgawane le mohopolo o thea mokga wa dipolotiki ka morao hore baetapele ba ka sehlong ba mokga ba be le kopano le yena. Moirentse re tsola pele ka kgaso ya ditaba tsa Sesotho mona ho SABC 2 le ho DTT. University ya Solplaatje Northern Cape e re diphuputso kgahlano le moithuti wa monna ya tobaneng le diqoso tsa ho otla moithuti wa mosadi wa selemo sa pele di ntse di tswela pele. Ho tla lewa ha mopresidente eno wa lekgotla la baemedi ba baithuti eo ha jwale a tswileng ka bail ya dikete tse 3 a utlile moithuti eno ya dilemo tse 19 beke tse pedi tse fetileng. Moithuti eno wa selemo sa pele University ya Solplaatje o re thabo ya hae ya ho ba university lekgetlo la pele e fetohile maswabi. O re o hopola hantle ha moqosuwa a ne a mo futuhela mohlamonene ka mora hore ba qwaketsane ka mantswe. And the time he was beating me up, he was beating me as if I'm a guy. So I'm like, okay, what point are you trying to prove? What is going on in your head when you're doing this? Because I literally froze after that, started crying. I thought he was going to say sorry, but instead he just pushed me out. And he saw that I was very injured. Ka mora ketsalo eo, o ile a bula nyeho ya ho otla kgahlano le moqosuwa ya dilemo di 24 eo e leng setho sa mokgatlo wa baithuti sa EFF. I was also thinking about his future. If he has a criminal record, there's a possibility he might not work. But then again, sometimes I'm like that he should know that beating up a woman is not okay. O boetse a hlalosa hore o ikutlwa a sa lokolloha ho tsamaya campuseng jwalo ka baithuti ba bang. I'm always locking myself in the room, hoping that, because I know if I go out, I'm going to see him. So I'm staying very far from him. Ho sa le jwalo, University ya Solplaatje e re e ntse e tswela pele ka diphuputso. The investigation is not yet complete. However, the accused student remains suspended from all university activities until the completion of the investigation.
mokgatlo wa baithuti wa EFF o tshwetse ketsahalo ena ka mathe mme o netefaditse hore moqosuwa o kginnwe mokgeng. Tebello ke hore o tla boetse a hlaella kgotla bekeng e tlang. Letona la motlakase ngaka Kgosientso Ramokgopa o re ho boloka mesebetsi le motlakase le kaleng la tlhahiso ya makoloi ke ntho ya bohlokwa bakeng sa nako e telele. O buile sena a le planteng ya tlhahiso ya makoloi masepaleng o moholo wa Nelson Mandela Bay e le karolo ya ditherisano tsa hae tse tswelang pele le kaleng la makoloi ka diphephetso tse bakwang ke mathata a jwale ya motlakase le kgonahalo ya tharollo ya nako e kgutshwane. Lekala la tlhahiso ya makoloi ke lona le jereng moruo wa Eastern Cape mme le nkuwa le bohlokwa kgolong ya bommasepala ba baholo ba babedi ba Eastern Cape. Nelson Mandela Bay fela lekala lena le qosa diperesente tse 70 tsa motlakase. Le ba ka tahlelo ya mesebetsi ebile le theola dihora tsa tshebetso. So VW has shared with us the interventions that they are making now to ensure that there's greater amount of relief, and then we also shared with them the interventions we are making. First of those interventions is to make sure that we are able to exploit the capacity of the open cycle gas turbine so that we reduce, if you like, the impact of load shedding. Don't go to higher stages of load shedding. Moralo wa tshebetso ba hlahisi ba makoloi o motjheng o netefatsa hore tlhahiso e tswela pele. Load shedding from level 5 and up to level 6 currently we'll have to close the plant. So with level 5 we'll close 1 out of 8 days, and with level 6 we'll close 2 out of 8 days in a rolling schedule. That means we'll lose approximately 710 cars a day. Masepala ona o moholo o sebetsa le bahlahisi ba makoloi ho fokotsa kgahlamelo ya ho kgaolwa phepelo ya motlakase. We'll be addressing those issues with renewed vigour with the Minister directly. He's undertaken to look at those issues to see how Eskom can accommodate the city. One of those issues, for example, is the fact that there's 88,000 ripple control units installed in households across the bay. Letona le boetse la etela plante ya Mercedes-Benz mmoho le ya Isuzu. Jala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa mafatshe a mang. JSE e kwetse diabo di sebeditse hantle hore nya bohlano thapameng ena. Ditheko tsa thepa le tsona di sebeditse hantle le ha ona le ngongoreho ya hore sekgahla sa phello se tla thefula moruo wa lefatshe. Ho tswela pele ka taba ena pejana mosebetsi mmoho le rona wa ditaba tsa sepedi Tebogonyele o ile a buisana le balatedi ba dihlopha tsena tse pedi mme puisano ya bona e tsamaile ka mokgwa ona. Go sasa e tlabe e le ntwa ya mahlo a mahwibidu Machaka le tla o besha wa tuka. Ke kgaleritse re emetse sesuaka ho tsebe hore Orlando Pirates makgatlo a matlhano isa be shi wa tuka bene rena re FNB ka re Monster Jam di fitile a re sa tlo apa ka tsona ntho re lebeletse game ya Anthony Osasa against Orlando Pirates beno ka nnete ba re ba phala ja pele ke bona ba to tshwara diboko tša onona re ke isega sisimane ba re an elibet catches the fittest worms ka mantswa mangwe ya yo tsana pele ka FNB o tsana ka gate ka morao o tsana ka offside se re tsebang gore Orlando Pirates ka so bese wa tuka FNB go sasa le ra gore Ramere lena le tukishitse byang go ba wa go tshosetsa wa ntshosetsa ma rona re le balatedi ba setlhopha se phame mo Afrika Borwa le Orlando Pirates re ikemiseditse ga go le gore go fedile ka Kaizer Chiefs ka mosho re ke go ba nota ka tse pedi go eleng re ikemiseditse jwalo mo Tlhengo ka re go na le go boifanyana ga ke na pelaelo mo motshamekong ka mosho ke ikutlwa ke na le mata gore ba ile go betwa ka mosho mama Orlando Pirates le yona re tseba ga botse re ke sehlopha se se na le go tsebo experience wena o ka fahlela o reng go seo go Machaka nang ka moraka re ka Setswana ra re molomo o tshelano ka itletse nta ke re ka mosho I mean FNB ka mosho rile go ipenta ile go ba ntshontsho ga gona mo ileng go feta teng re ile go lotla ntate o ke re ikutla rena le matla le tumelo ya gore ka nnete ke se tswa mo tseleng ya rona re batla go finally tswang ela mo tseleng ya rona se ka bala re phasamitse ka nnete nna ntwe ntshagatsane go hore
Orlando Pirates le Kaizer Chiefs re o sasa especially bapadi le ba kwetlisa re hanke le phamise papadi ya kgole ya maoto ka re balatedi ba rekile di-ticket ka bontši stadium so tlala bene re nyako bona kgole ye e thabisang rena se ka thabisa di-enemy tsa rena tse dingwe tse re ka se to ya paka tsonane bjana so a e thabise rena nthwena bathegi ba ditlhopha tse pedi re bone kgole ya maemo a godimo go sasa ke ntho ke e kgopela mo bona Machaka bobedi bja lena le Ramir ke mang a ya go makgaolakgang mara ke rile ga ke e beile botse ke re ya yo tsanang ka FNB la mathomo a ke tsona o tsana KTF ke re ya yo tsanang FNB ya mathomo o ya magaolaganeng Loftus Versfeld ko Pretoria a ke tsona na tlo ba man ka rena nka se fitlha ka pele mara ya yo tsanang pele weso ke mo ka ya final a ke tsona ka mawana o tla yo tana ipona wena gore ga ke itse monna ge sha gore monna wa go tsenang ka gate ya pele gore gate ya pele o tla bolokentseng go yona gate o tla bolokentseng gona mo gating no tla ipona wala re tsona ya o tla aeroplane o tla ga sefofane ka e ga nkitla be ke bona nna ke o botsa ke re nna ke tlo final o ka ntlola fela ka tsana pele ka FNB ke ya final engweso le ka re botsa Ramere gore le lebelletse dino e tla ba le lebelletse dino tse kae ke ile go ba o tla ka tse pedi go elengwe lena a go mo toba ke phakera na bothata ke phe o ke phore o go gona bona re FNB o sa tlo ba le jwang nna go butse ke ra tsana mpele wa winner rena re winner re tlo ba fa ke one not fela ngone so tlhoka dipelae lena ba Kaizer Chiefs Machaka le tshepisha balatedi ba lena eng go sasa o sasa ke re a batla ebile ba ona le ba ne se ba re founetse ba tla botlogwa branch ba ba thembisa ba ba kukulethu le bo thekwe Durban ke re ba tla ka fela ke re ankele nthwene le ganne safe le gone o fitla FNB re bolokeile ke re a nthwene ba latedi ka fela a ba fihle ka nako stadium ba Kaizer Chiefs ke bola Kaizer Chiefs ba fitle stadium ka nako gore ba la ba bangwe ba itla ba khumane gore o tletse tswethe a ona mo ba ga dula so bene ka mantswa a mabedi a mararo ke a batle ba terete re gone bona gore ne re a finaleng ka nthwena Call of Trust Versfeld Stadium Orlando Pirates le tshepisha bathegi ba lena le balatedi eng go sasa ke tshepisa balatedi ba rona gore ka mosho a re tleng ka nako re kgone go tlatsa FNB re kgone go nna dipaki tsa gore se ka ba utlwa gote Orlando Pirates e jele Kaizer Chiefs ba iponela ga re ka tsena ka nako fela bana beso e tlang ka nako re tle go netefatsa ka nete gore Kaizer Chiefs ra e go tla ka tse pedi go eleng re leboga nako ya lena re le la ka letša mahlatse go sasa re leboga re khutso go gosa thank you Moipejana go kopile maikutlo a hao hore ebe wena o nahana ke sehlopha sefe se tlo hapa papadi ya hosane pakeng tsa Kaizer Chiefs le Orlando Pirates. Maikutlo a hao ka khatiso ya video ya WhatsApp ke a latelang. Go sasa ke bona Chiefs e tlo fenya ga bonolo fela. Ge le mohlahlo wa Orlando Pirates mo mtshao a go no bolela nnete Chiefs ya mopalela. So Chiefs ke fa sebaka sa gore tla fetela magaola hang e tla fenya ka tepedi go eteng a tshepapadi ya osadi ona tlo ba e matla haholo ka nnete ba ka nnete Orlando Pirates tla be batla go iphitetsa a ka nnete tlo ba papadi e matla haholo tlo ba papadi e matla mara he nna ke re ke tsamaya le tse tshehla sa ntate Mtaung re tlo etshela thupo Orlando Pirates ya tseba le yona go je bohobe ba gona ba tsatsi le letsatsi nna ke tsamaya le baka bona up the bucks ka o swanetse zera e bola ro iminya ka moso thank you ke bona tlo ba papadi e matla ka mogho makatsang haholo jwang namane sehla ha e batla e hula ka ditlhako tsa morao tsena matsatsi yana emba wena ke bona Dauki ena e maketse ke bona e mula ga difate ya disa ya ba le a le mohlola ya utlwa mogosi ya ka o jane e tlo bolawa le mabaka Mo re le boela ditshwaelo tsa hao ka mehlahle Ha re phethela mohlanka e moholo wa phethahatso wa sehlopha sa SuperSport United Stan Matthews o tulutse morero wa sehlopha wa ho theha sehlopha sa basadi. Matthews o hlalositse ha sehlopha se tloetsa phatlalatso haufinyana. We made the announcement a couple of months ago that we will be having a women's partnership with the club. There's a couple of really attractive opportunities available to us to partner with. 2 or 3 that the board will decide on in the next few weeks. But for sure, by the first week of July, we'll be announcing our women's team. O ka boela fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC Ditaba-Dikgang. Facebook account ya rona ke Ditaba-Dikgang_.
Twitter ya rona ke @ditaba_dikgang a thoka buela wa romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 0738180674. Bahaeso moifone wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena, buela o kopane le ona hape nakong e tlang. Bolepi bo ya latela ke o taba.